Goma ifatwa hasohotse raporo zerekana ko haguye abantu barenga 3,000. izo raporo nazo zabambaga M23 ku musaraba, ariko M23 izivuguruza idahakana ko hapfuye abantu benshi nubwo itapresizaga ko ari ibyo 3,000, ariko avuga ngo mu bapfuye harimo aba Wazalendo, harimo aba FDLR, harimo aba FRDC n'abandi barwanaga ku ruhande rwabo. ubwo ni abarundi n'abacancu. Abo mu buryo bw'intambara they were all legitimate targets. Bari abantu bo kuraswa nyine kuko bari belligerent force, bararwana bitandukanye n'abandi bari buze bakakubwira bati oya ntabwo aba bantu barwanaga barahingaga. M23 mu kubihakana ntigeze ivuga iti wenda aha twarwanyije aba FDLR abari bo bapfa none muri kudushinja abahinzi, bimeze nk'uko byagenze hari Goma. Niho hantu bigoraniye rero ibyo bintu kubibara. Niyo mpamvu ngi raporo yanarije mu kuvuga ngo niyo cyangwa siyo, niba ariyo bisobanuye ibi, niba atariyo bisobanuye biriya. Ariko uko byagenda kose ni raporo zikomeye, ntabwo UN Security Council ishobora guterana kubera akantu karaho. Abantu niba bifata la légère birakomeye nyine, bagomba kuzirika umutsi bagahangana nabyo kubera ko hari byinshi bibategereje. Iyo urugamba rukaze hari umwe ugiye kurutsinda. yego mahoro Imana manina nkunda wa National Radio ya Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Yves nkuye mu ruge. Yves wiriwe neza? Wiriwe neza n'amahoro. N'amahoro. Ona akazuba kari kuzimena agahanga ariko nkuye muri rinete kuko njye ntabwo ndi bukihanganire, ariko kari kubyina kavamo, kari kugenda karenga gake gake. No kugira Yves ni byinshi tuba dufite byo kuganira nawe ku ngingo zitandukanye. Hari inyandiko nabonye yashyizwe hanze na Human Rights Watch, n'umuryango uvuga ko uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi, usobanura byinshi mu bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni raporo ndende nayinyujijemo amaso, irerekana byinshi, yaba ari amagambo aremereye ndetse n'imibare minini yerekana ibyo M23 yakoze mu bice bitandukanye. Kuri ubu ngubu hari imibare bashyize hamwe n'amagambo bisobanura ko M23 umutwe witwaje intwaro uri mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa karindwi umaze kwica abaturage benshi, kandi ndi kuvuga Human Rights Watch ivuga ko ifite credible evidence yerekana ko babikoze bafashijwe n'ingabo z'u Rwanda. Harimo abarenga 141 bishwe, abandi babuze barenga 14 mu bice by'ubuhinzi, cyane cyane mu bice bya Rucuru muri province ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bije nyuma y'indi raporo twabonye mu minsi ishize yasohowe na Loni yerekana ko hari abamaze kwicwa barenga 319 mu ma village ane hagati ya tariki 9 na tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi muri mwaka wa 2025. Tuse nk'abaganira cyane kuri iyi context y'izi raporo. M23 kuva yakigarurira ibice muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, nta raporo n'imwe ndabona ibavuganiza. Bivuze iki kuri aba bantu zirahari zibavuga neza barwanira, zikozwe na Loni cyangwa na Human Rights Watch? Umuntu ashobora kubikora atagamije kukuvuga neza, ariko ibyo yakoze akaba ari publicité kuri wowe. Bikaza nimba biri bavuga mu nyungu yawe. M23 ahantu ifite yabashije gusubiza mu byaba abantu barenga 2 miliyoni, ari UNHCR, ari Kinshasa n'abandi ntabigeze abikora, kandi ibyo ntabwo ari ibintu bibi.
Mm. hari n'ibindi nyine izo raporo zishobora kwirengagiza Mm. nk'ahantu hatekanye ibintu Mm. izi rero ziza uru ruhererekane nta nubwo mbitindaho manza hari ikindi kiganiro nakubwiyemo ibisa nkabyo Mm. zishobora kuba arizo cyangwa atarizo Mm. kuba arizo bigahinduka inkota ityaye M23 igomba gukandagizamo ikirenge Mm. kuba zitarizo bigahinduka umuzigo igomba guheka Mm. mu magambo make ntabwo ari nziza kuri M23 mu buryo ubwo aribwo bwose Mm. ngira ngo nk'iyo wabonye ko uyu munsi UN Security Council yateranye kubera izi raporo ziheruka kugira ngo ubwo uraba ari iya Loni y'impuguke za Loni ndetse n'iyi ngiyi ya Human Rights Watch hari n'iya Amnesty hari International n'iya Amnesty yego zose International zasohokeye mu Mm. bihe bisa iyo nimba UN Security Council ishobora guterana ikiga kuri izi raporo zishinjwa M23 Mm. raporo M23 yamaganiye kure ntabwo ari ikintu cyiza Mm. kuri M23 Yego. kandi igaterana muri hari hypothèse yemeza Mm. gusa ndabisobanura gute hypothèse abantu badakurikiye ni abenshi mu bateranye ushobora kuvuga ni wenda reka mvuge ngo it is a statement that is not yet confirmed Mm. true or wrong Mm. ngerageje kubicura gutyo ni nk'aho ari ikintu kiri aho ngaho Mm. abantu batarapuruva ko ari cyo cyangwa atari cyo ariko umuntu ashobora gutangira avuga ati nicyo cyangwa si cyo Mm. akagenda agiye kubipuruvinga wrong cyangwa right Yego. bya bintu Yego. izi raporo zose ziremeza ko abantu bapfuye Mm. zigahuriza ko ari abantu bafite icyo bahuriyeho abahinzi bakajya no ku bwoko bwabo bavuga ko abenshi ari abahutu n'abanande ariko majorite cyane ni abahutu bakavuga ubwo bwicanyi bwabakorewe ko bwakozwe mu kivunge kandi buteguwe si impanuka umuntu ashobora kurasisha like adam bomb fata bomb akayirasa akahita akora indiscriminate killing yewe hariya nari nzi ko ariko yagira neza abudura nko kubita inzu yawe ikahita igenderamo n'abandi baturanyi n'iki igahita binateza inkongi y'umuriro igatwika no ku baturanyi n'uruganda rwari hariya abakozi bakagendera mu target was Abdul ako ma victims are no longer one person babaye benshi noneho undi irasible abantu agiye kwica arabaza abaribo bafite ikintu bahuriyeho bikarangira bigenze gutyo abantu babyumve neza sindi kuvuga ko M23 yabikoze ndi kuvuga uburemere bw'ikirego ugushinja kuvuga ngo aba bantu yabishe azi abaribo azi icyo bahuriyeho kandi yabiteguye biri planned biraremereza icyo kirego byamara kumera gutyo tukareba none ni bande babishinja Human Rights Watch Amnesty International Loni ishami rifite mu biganza uburenganzira bwa muntu byarangira Amerika iti UN Security Council niterane ibyiga abantu bashobora gutekereza akavuga ati yewe iyo UN Security Council yanyu nundi hari resolution igizana zikaba impfabusa n'ikimenyimenyi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bazanye resolution 2773 iyo resolution nta kintu yagezeho yego ntacyo ndetse bakanagukomereza ati byageze igihe iyo resolution irushwa imbaraga n'abahuza katarigera igihe ivuga iti do you know what mugire mutya ibintu bihinduke noneho ari kuva hahandi bazahaguma mu buryo ubu ibintu bitandukanye byinshi ariko ubitekereza atyo afite ukuri ariko ntiyibagirwe ko hari n'ikindi gihe UN Security Council yagize resolution ifata zikaba farush cyangwa se zikaba harsh FIB yaje bitavuye muri UN Security Council bipushinzwe na Amerika niho byavuye First Intervention Brigade muri M23 ya mbere yandi yatsinzwe imaze iminsi itageze ku 10 muri Goma yego nyirama mbere ibi bintu nabibonaga nk'ibigamije gushyira igitutu kuri M23 gusa avuga ngo basanze ari byo bihari bishobora kwigwa nabi bibaye ari koko yarabikoze
bibaye ari iby'igikangisho gusa biri gukorwa kugira bayitere ubwoba yemera ibyo itakabaye yemera cyangwa se idashaka kwemera, nabyo ni ikindi kibazo. Ndabyita gute, ni ikindi kibazo nakita ko ari wa musaraba izaheka by'igihe, niba riva hariya bigaherekezwa n'ibyaha ishobora gushinjwa. ari irekura kuko Yego, no muri iyi raporo Mm, wenda ndaje nkomeze mbikubazaho mbere yo kuvuga icyo nari ngiye kukubaza icya kabiri, bari kuvuga ko mu byakozwe harimo na crime de guerre, harimo ibyaha by'intambara, mm. harimo n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bitewe n'uko Iyo bisobanura. abantu bashinjwa kwica, Mm. ukica abantu barimo abana, deja Mm. biba byamaze kuba ibyaha by'intambara n'abagore. Mm. Iyo abantu bashinjwa ibyaha bagashinjwa rape cyangwa se gufata ku ngufu, biba byamaze kuba ibyaha by'intambara. Burya rega biragoye ko waba inyeshyamba zifite imbaraga kuriya, ubashe kudiseroginga ingabo z'igihugu muri pozisiyo zazo, uvuge ngo ntabwo uzashinjwa ibyaha bimeze gutyo, biragoye. Rero AFC M23 niba riguma hariya, ibi bizakoreshwa nk'igikangisho cyo kuyihora ku gikanu bayibwira ngo kora gutya cyangwa tuzamure ka kadosiye. Aha, aka kanya uribagiwe se? ntiyari byiteguye ko Niba rihava bizagenda gutya. yego, niba ari abahaguma bisiga ubusa. Iyo ari abahaguma, nese wambwira ngo uzi imbaraga ibihugu bimwe byakoresheje n'abantu runaka bakomeye kugira ngo abahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bashinjwe double jenoside, cyangwa se bashinjwe ko nabo hari indi bakoze. Ariko iyo bageze ku butegetsi ubabonye power zindi, you build ibintu byawe and you destroy ibintu by'abashaka kugusenya. Aba ari uko gupezanya rero, iyo wiyubatse neza hari ibintu upeza, hari ibintu bitakara cyane. Ntabwo AFC M23 izi raporo zirayigira uruvumwa kurenza HTS yo muri Syria. Where are they now? bo bari abateroriste, bari bari ku rutonde rw'abateroriste. AFC M23 ntabwo iraba designated nk'umutwe w'iterabwoba, ariko Kinshasa bita umutwe w'iterabwoba. nta butegetsi, umuntu wese urwanya ubutegetsi bumwita umutwe w'iterabwoba. Do you think RPF kwa Habyarimana bagifite ubutegetsi bababonaga nk'iki cyangwa babitaga iki? Were they terrorists? Umuntu arahaguruka, Hamas ni n'abaterabwoba as such. Umuntu wese iyo uhagurutse ukamurwanya kwita umuterabwoba. Ntabwo M23 ari abantu barwanya biterabwoba, ntabwo wabagereranya n'iki gutyo. Nyine hari imitwe y'iterabwoba yitwa gutya ariko atari iterabwoba. Okay, nk'amasiyo nibo ntabwo wagereranya Hamas na M23, bo n'umutwe w'iterabwoba. Nubwo bavutse kubera uburyo bavutsemo ni uburyo buri reasonable, ariko bitwara nabi. Babitwara nabi, ari wenda navuga ko umujinya wabaye mwinshi, cyangwa se nabo Israel niyo yitwara neza. Bexageratinze. Israel irakabya. Bose ni abateroriste. Yego, ubutegetsi bwa Netanyahu n'abateroriste, ariko ntabwo uyu butegetsi bwe, ntabwo ngiye mbikunda ibintu byo gufata igihugu cyose, ariko ubutegetsi bwe nyine ibyo bakora muri Gaza birimo ubugome, ahubwo banarinze kuba abateroriste. Ku bwanjye nibo kurenza n'abandi tuzi. Wa mutwe udasanzwe wa Hitler witwaga gute? Gestapo, cya gipolisi kiwe, abanazi yatungaga igipolisi, nicyo kibi cyane. Amagereza ahubwo yagamo polisi ya Gestapo. Bari abantu ishyaka ryari abanazi, nabo bafite ibiki, bakora ibintu bibi, ariko nabariya ni babi. Nuko ahubwo badakorera ibintu bakora, ntabwo babikorera abantu benshi nk'uko abanazi babigenje. N'abo babikorera ntabwo ari abantu bitayeho cyane. Nise wabitaho abantu udashaka kurekonesa ko ari igihugu, bambuye igihugu ku manywa, bari kubikorera nk'abazungu, babaye bari nko kubikorera nk'umufaransa, cyangwa babikorera umwongereza, cyangwa babikorera umunyamerika, cyangwa babikorera umudage, cyangwa babikorera umutaliyani, nibwo wamenya uburemere bw'ibihari. Yego. So M23 rero niba riguma hari ibi bazabikoresha, bayisakuriza bayibwira bati bimeze gutya na gutya. Niba ari hava bashobora kuyikoresha bayiremera ibyaha. Ariko ibyiza, niba hari n'umuntu wayo nyumva, nuko ikwiye kumekinga ashobora kitsinda. Nitsinda
bizagora ko hari ubizana ibi ngo ni ibyaha n'ibiki n'ibiki. Mm. Ibi Nyam- bizaremera cyane n'itsindwa kuko cyane. uyu munsi Mm. urabona ko iri gushyirwa ku gitutu giteye ubwoba, Mm. iri gushyirwa ku gitutu giteye ubwoba, Mm. igitutu navuga ngo kiri mu mpande zose. Ibi ubwabyo ni igitutu tubyemere, Mm. niyo mpamvu yisanga igiye kubisubizaho. Noneho kuri icyo gitutu tuvuga hariyongeraho n'ikindi gitutu cy'ibintu navuga ngo cy'ibintu nakita bya diporomasi. Wabonye ko ejo bundi Maxime Prévost, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, yasuye Kongo bitunguranye. Ni urugendo rwa kabiri yari agiriye muri aka karere mu gihe kitageze ku mezi 4, sibyo? Nahoze ndeba ibintu yatangaje bikomeye cyane. Yavuze ngo on voit le M23 se comporte comme si le territoire était devenu leur état. Mm. Ce n'est pas acceptable. Mm. Yavuze ko ngo ashaka ko Kinshasa bayizana Mm. ku meza y'ibiganiro. Bivuga ngo M23 kwitwara Akavuga nk'aho ngo ubutaka. turabona nka M23 yitwara nk'aho Mm. ubutaka yafashe ari igihugu cyabo. Mm. Ntabwo ari ibintu byo kwemerwa. Mm. Uyu ni umuyobozi wa diplomasi y'Ababiligi. Umuntu wa mbere Tshisekedi yatakiye, igihugu cya mbere Tshisekedi yatakiye ejo ndavuga ati ariko ibyo umuhuza Katari atubwira ntabwo ari byo rwose. Ibyo umuhuza Katari atubwira ntabwo ari ibintu biri mu nyungu zacu. Atakira ubwo Bubiligi. Ubwo Bubiligi buri muri ya Union Européenne, bubitse OTAN na Union Européenne. Hari iyo push izana igitutu kuri M23. M23 kujya gusubira mu biganiro by'i Doha yari imaze kuburamo kabiri, tariki 8 z'ukwa munani na tariki 18 z'ukwa munani. C'est parce que hari force zabaye exerce nyuma yaho. Ibyo nabyo bishobora kuba igitutu, ariko igitutu inyeshyamba zifite icyo zirwanira, zifite umutima ukomeye, zibana nacyo kugeza akagozi gacitse nyine bikemerwa. Niyo ushinze leta ivuye mu kinyeshyamba barabanza bakakujegajeza, ariko bose bavuga ngo nk'u Rwanda ntibyarangiye. Uyu munsi u Rwanda igitutu gishobora kuva ku bintu bishya noneho, ariko igihugu bamaze kucyemera cyari impoje cyakoze ibindi bifatika, ahubwo batangira bamwe no kubyigiraho. Hahandi Obama kuvuga ati ngiye gukora Obama Care ndigira kuri mituweli yo mu Rwanda. Trump nawe akavuga ati sinabigenderamo ngomba gupanga umuganda. Beni kareba itariki irangamuntu iri electronique kari sawa, na Ghana itariko ko ibyo bintu bikunze. Ghana na Nigeria batariko public transport bakoresheje amakarita tap and go kari sawa. Abantu bagatangira gusupplyinga amahoro no hirya no hino n'ibiki, nyine uba wamaze kwiyempoza niba bakikona nk'inyeshyamba. Niyo mpamvu batangira gukorana nawo amakopi. Ati noneho covid yaje batoke muri Afrika ni tujye kubanza kubaka inkingo. Ni hahandi abantu bari tayari cyane cya gihugu, ariko bakakira imikino mpuzamahanga bari tayari. Ndakubwiza ukuri mu marushanwa akomeye ku mugabane wa Afrika, buri kisi nubwo Afrika y'Epfo yacyakiriye, ntabwo nyifata nk'irushanwa rireba Afrika mu buryo bwo kwakira. Irushanwa rikomeye u Rwanda rutarakira ni igikombe cya Afrika, kandi nyamara mu buryo u Rwanda mu buryo bw'umupira w'amaguru ntabwo turamara imyaka irenga 50 tubaye abamambure ba CAF. Ferwafa ibanza yarashinzwe muri za 70 na kangahe, sibyo? Ariko twamaze kwakira amarushanwa ku nzego zose, under 17, under 20, CHAN, sibyo? Ureba ibikorwa remezo uko byiyongera kandi abarimo abo baparteneri n'abandi. Hari uburyo igihugu cyo cyamaze kwidistinga. M23 yo byanihuta cyane, ndakubwiza ukuri, iramutse irokoye igihugu hariya byakihuta cyane kubera ubutunzi ifite hariya u Rwanda rudafite. Ariko biragoye, ni umusozi ukomeye cyane bagomba kuzamuka, biragoye. Hanyuma muri raporo hagiye harimo byinshi bitandukanye. Urebye bavuga ko ubwicanyi ahanini bushingiye kuri kampanye yo kurwanya FDLR, umutwe ushinzwe kuba warakoze jenoside yakorewe Abatutsi, washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibi urabihuza ute? Ibi bikorwa nigeze kuganira na mushiti wawe wundi tujye dukorana hano, Bwana Innocent, niwe wansobanuriye hanini ku mikorere y'aba FDLR n'imirwanire yabo, ngo ntayitandukaniye burya ngo nuko barwanye ngo yagicengezi. Urabyibuka muri ya minsi
yaha abaturage ngo abantu babaga bari kuri patroli umuntu akavanamo imbunda ngo ari guhinga ngo akaba ngo arasha abantu gutyo bikaba ngombwa ko abantu bavuga bati ibi bintu tugomba kubirwana mu bundi buryo urabizi hari n'amaraporo agisohoka kugeza n'uyu munsi hari n'amakomenti tujya tubona rutwitsi ku mbuga nkoranyambaga avuga kuri video zacu ahanini bashingira ku buryo bwakoreshejwe nk'ubwo kurwanya iyo ntambara yari izanywe muri ubwo buryo ibi byo urabihuza ute kuba bari muri gahunda yo kurwanya FDLR ubundi wakica FDLR uyirashe uje gukora raporo akayitandukanya ate n'umuturage usanzwe umuturage usanzwe ntabwo arwana umu FDLR afite intwaro aba arakubwira ngo hishwe abahinzi birashoboka cyane ko ntabwo ushobora babaho bati bashobora nabo guhinga birashoboka cyane nese yo ntihinga nyine irahinga nta bantu babonye bagiye bataha benshi bakubwira ati yari yabafashije bugwate hari abantu bishoboka cyane ko bivanze na FDLR babishaka cyangwa batabishaka ibi bintu nakubwiye ngo biragoye kubisobanura kuko M23 ntiyemera ko yabikoze sibyo reka ngohereze urugero M23 yavuze ko ari ikinyoma yego Lawrence Kanyuka asohora n'ifoto yerekana abantu ba Human Rights Watch bari kumwe na Patrick Muyaya uwo yita propagandist ndaguhereza urugero rwakoroshya iyi analyse muri ubwo buryo bushakamo Goma ifatwa hasohotse raporo zerekana ko haguye abantu barenga 3,000 izo raporo nazo zabambaga M23 ku musaraba ariko M23 izivuguruza idahakana ko hapfuye abantu benshi nubwo itapresizaga ko ari ibyo 3,000 reka avuga ngo mu bapfuye harimo aba Wazalendo harimo aba FDLR harimo aba FRDC n'abandi barwanaga ku ruhande rwabo ubwo n'abarundi n'abacancu abo mu buryo bw'intambara they were all legitimate targets bari abantu bo kuraswa nyine kuko bari belligerent force bararwana bitandukanye n'abandi bari buze bakakubwira bati oya ntabwo aba bantu barwanaga barahingaga M23 mu kubihakana ntigeze ivuga iti wenda aha twarwanyije aba FDLR abari bo bapfa none muri kudushinja abahinzi bimeze nk'uko byagenze hari igoma niho hantu bigoraniye rero ibyo bintu kubibara niyo mpamvu nge raporo yanarije mu kuvuga ngo niyo cyangwa siyo niba ariyo bisobanuye ibi niba atariyo bisobanuye biriya ariko uko byagenda kose ni raporo zikomeye ntabwo UN Security Council ishobora guterana kubera akantu karaho abantu niba bifata la legere birakomeye nyine bagomba kuzirika umutsi bagahangana nabyo kubera ko hari byinshi bibategereje iyo urugamba rukaze hari umwe ugiye kurutsinda ikizwi ruba rugiye kurangira burya iyo urugamba rukaze ruba rugiye kurangira ubu se wakoresha ijambo urugamba rukaze ugendeyeho biri ubu ngubu uyu munsi nibwo rukaze cyane kurenza mbere uko intambara itangirira muri ofisi ikarangirira muri ofisi uyu munsi rero nimba abantu bari muri ofisi bari mu biganiro bari iyo za Doha bari Washington bari he nuko nyine intambara yasubiye muri ofisi intambara isubiye muri ofisi bigiye kurangira rero abantu babizi uzasoma igitabo cya Gideon Rose cyitwa How Wars End intambara zibaho kubera amakosa yakozwe mu zindi ntambara kandi ayo makosa akemukira he muri ofisi ibyo muri ofisi bidakunze abantu bajya mu ishyamba bakarwana abantu gusoza kurwana babikorera muri ofisi nibyo turi kubona intambara rero ikaze none ntabwo ariyo kuri teri niyo muri ofisi ishobora kuvamo ko iyirangira none tukitegura izindi zo mu yindi myaka cyangwa zikaba zirangiye mu buryo burambye gusa ngiyo mbirebye mbona iyi ntambara nirangira abazashaka kuzana izindi ntambara mu biri imbere bazamererwa nabi ahantu ndahabona nk'ahantu Katari na Amerika bashaka inyungu zikomeye cyane siritu iyi triangle y'u Rwanda Burundi na Congo barahashaka cyane yewe reka nkubaze mu ishoramari ry'ikibuga cy'indege cya Bugesera miliyari 2 z'amadolari ubonamo angahe y'u Rwanda azava mu bubiko bw'u Rwanda none ukeka ko Katari iri kuyajugunya harya ngo nuko ari igihugu kimeze neza ureba GDP per capita ukavuga uti aba bameze neza pari raporo y'abasigaye ukeka ko bari kuyata none se ukeka ko bari gushora muri Rwanda ntabwo ari mu kibuga cy'indege gusa na Rwanda barimo ari uko bakeneye ingendo za Kigali Katari gusa bakeneye iryo soko rya Afurika
iryo soko rya Afurika uzarikoresha udaca mu kirere cya Kongo. Wibuka ko Rwanda yikumiriye mu kirere cya Kongo. Kongo ibodaringa ibihugu 9. Kongo igukumiriye mu kirere cyayo ntabwo ibigukumiriye mu bihugu 9 gusa, ni nk'ibigukumiriye muri Afurika. Icyo tucyemeranye. Cyangwa igiye kuguhendesha, hari aho uzajya ariko biguhenze kurenza uko byari kuguhenda. None se niba Qatar iri gushora muri Rwanda, izemera ko bikomeza gutyo? Niko bitekereza? Ntabwo ari byo. Qatar ni igihugu kiri mu butayu, gifite amasoko manini cya supplying aho, kubera politike yacyo nyine imaze kuremera. Iyi politike y'ubuhuza, nimba u Rwanda rushobora kugira diplomasi militaire, ari igihugu gito gitangiye kwiyempoza uyu munsi igatanga umusaruro, Qatar ukeka ko ubu buhuza bwayo nta diplomasi yabuherekeza? ntabwo yabura. Iyo diplomasi ntabwo yabyara kwanza kubukora ni diplomasi. Nta deal z'ubukungu amagigs agomba kubuherekeza. Iyi mirima ya Masisi ntabwo ibona Qatar ikoreramo ubuhinzi n'ubworozi na production ya cheese n'ibindi. Qatar ntimuyisiga inyuma y'abantu bagomba kwiyempoza muri aka karere nyuma yaho. Amerika ifite Lobito Corridor iba extended from Angola, Zambia na DRC. Ariko iyo Lobito Corridor, iyo mihanda ya gari ya moshi izatwara ibintu bitarimo ayo mabuye y'agaciro se? Ubwo se yabije gutwara iki? Yabije gutwara iki se? Bigomba kuba extended bikagera hariya. Abantu bazajya kubiteramo amabombe se bakwihorere? Niyo mpamvu nkubwira ngo aba bantu bacuruje intambara, bacuruza amaraso, bakeneye no gucuruza amasezerano, gucuruza impapuro zisinye, gucuruza sinyatire, bakajya bitwaza ibyo. Niyo mpamvu mbona intambara izarangira bamwe banyuzwe abandi batanyuzwe, ikigaragara kurangira noneho barinde ko yongera kumera gutyo. Ikigaragara kurangira bizarangira, kuko la raison du plus fort est toujours la meilleure. Impamvu y'umunyembaraga niyo yumvikana cyane. Niba umunyembaraga ashaka ubucuruzi n'ubutunzi azabubona, kandi ntabwo azabona amabombe amugwa hejuru. Ahubwo scenario ihari ishoboka ni iyihe ku bari kurwana? Bizarangira kugira ngo uwo munyembaraga yishime, M23 ibonye iki? Ihombye iki? Leta ya Kongo izabona iki? Izahomba iki? Bizaguma uko biri? Hazabaho ninde uzihangana? Muri make ninde uzavuga ngo aya masezerano araje ariko ansize ntabishaka uko biri? Kuko Kongo ibonye M23 ikiri ku butaka bwayo. Kugeza uyu munsi u Rwanda na Amerika n'abahuza nibo batarataka ngo bavuge ngo aya masezerano aratubangamiye. U Rwanda n'abahuza Yego. M23 yaratatse kabangamye, inamenyesha Qatar siritu ku kijyanye no kugarura ubutegetsi bwa leta. Kinshasa yaratatse itakira Ababiligi, ivuga ko uburyo bari kubipropoza bimeze nabi. Yo ntabwo nshaka rero gukora za prediction z'ubusazi ngo mvuge ngo ibintu bizagenda gutya. Tout est possible, mugani wa bavandimwe. Magingaya ntabwo turamenya ikizaba, cyangwa nge sindakimenya. Ariko ikiboneka neza ikizaba, inyungu za mbere zizaseriva umunyamerika, hakurikira umunyakatari, hakurikire bino bihugu byacu. Hakurikire bino bihugu byacu. Warenze ujya ku cyo biba bigamije cyane. Reka dusubire mu tudetaye twagiye tuza, kuko ibyo ngibyo ushatse bambwira ati mbigusubirije rimwe. Izo za raporo icyo bigamije n'icyo nkubwiye, kandi wabambwiye neza. Ariko reka dusubire muri raporo igiye yanditse, turebe no gushoboka kwabyo n'icyo baba bashaka kwerekana. Muri raporo bavuga ko aba witnesses babonye ingabo z'u Rwanda bazimenyera ku mpuzankano z'ingabo z'u Rwanda ndetse na accent. Ibyo bintu bibiri nashaka ko tuganiraho, imyenda bagiye kurwana bambaye ndetse n'ururimi bari kuvuga, ariko byose bihuriye muri ya gahunda ihari yo kurwanya FDLR. Kuko nari mbikubwiye hano ko hari kampanye twaranabyumvise, hari n'abaturage bagiye bavuga bati bimurwa hano hantu hagiye kubera intambara yo kurwanya FDLR. Ugushoboka kw'ibi ngibi ni ibihe? Ese ingabo z'u Rwanda niyo zajyayo? Zarabihakanye. Ejo nabonye inkuru zarabihakanye, nanjye ndabizi. Ndi kuvuga ngo niyo koko zaba ziriyo zambaye impuzankano za RDF, simbitekereza. ese niyo zavuga watandukanya bamwita gute uyu Dr umuvugizi wabo uvuga ikinyarwanda cyiza, Dr Barinda Oscar Barinda ari kuvuga, wamutandukanya ute na Ronald Rwivanga? Kuvuga uti uyu ni umukongomani uba hano, uriya ni n'umunyarwanda. Kuri accent, icyo kintu uniforme na accent byavugwa neza n'ababizanye. Accent y'umunyarwanda wenda baye ari kuvuga igifaransa, ushobora kumufata ukavuga ngo afite interference linguistique, gutandukanya R na R biramugora.
ariko bijya gusaba kuba uri umunyarwanda kugira ngo ibyo bintu byumve. oya uri n'umunyamahanga uzi igifaransa wabyumva cyangwa Mm, usanzwe uzi abanyarwanda, mm, ariko M23 bavuga ikinyarwanda mm. n'umunyarwanda akavuga ikinyarwanda, ntabwo nzi ibyo bintu, byansaba nanjye kubitega amatwi nkamenya eye witness wabibonye, icyo yashingiyeho nyine avuga ko ari Ubwo wari abanyarwanda. uhereye kuri buriya accent. n'impuzankano ntabwo zihagije kuvuga ngo leta wemeza ko ari iz'igihugu. U Rwanda ruse nta bantu rufite rwadisatinze baturutse igisirikare rwababura, Ntabwo babura. none se imyenda barayisubije niba baratorotse bayambaye. Icya kabiri rurayikorera, simbizi niba ruyikorera cyangwa rugira iki. Imyenda ishobora gusa, ntabwo ndi bujye kumera nkaho ndi kuruburanira, ariko ntabwo mbibona sirito none igihugu cyabayemo jenoside, kumva ngo ingabo z'u Rwanda zagiyeyo zijya kwica abaturage gutyo zibahoye ibyo bari byo mu byose gutyo, ntabwo mbibona RDF ibikora. Mm. Simbizi, ntabwo ndi kubaburanira, ariko biragoye. Abarashwe bashobora kuba ari FDLR ariko mu kubiremereza, kuko Kameme ntabwo wajya gukora raporo ushaka kudemoniza umuntu uvuge ngo yishe abateroriste ba FDLR, kuko Amerika babivuga ko bise abateroriste, ariko uramutse ubyegeje imbere ukavuga uti bishe abaturage b'abahinzi bo mu bwoko runaka, waba uremereje kesi kuruta uko waba uvuze ngo bishe FDLR. Mm. byose byashoboka, byose byashoboka rwose. Hanyuma mu gusoza hakoreshejwe n'ijambo ethnic cleansing, cyangwa nko gukuraho ubwoko runaka, gukora ikintu ugamije gukuraho ubwoko, kurimbura ubwoko cyangwa gutsembatsemba gutsemba ubwoko runaka, bari gushinjwa ethnic cleansing. Kandi twumvishe dutangira ibi bibazo, leta ya Kinshasa niyo yashinjwaga ibikorwa nk'ibi ngibi bya nettoyage ethnique, bashaka gukuraho ubwoko bw'abatutsi bavuga ko batabashaka, noneho birongeye birahindutse, ba bandi bavugaga ko aribo bari gukorerwa nettoyage ethnique nibo bari kuyikora. How does that add up? bishobora guhura na bimwe navugaga, bishobora kongera cya gitutu, bishobora no kuba igitero kuri koze ya M23, kuvuga ngo abo bantu barwaniraga uburenganzira bwabo bavuga ko bari bamerewe nabi, none nabo bari kumerera n'aba bandi barwaniye kutarimbuka, kudashyira ku icumu, none nabo bafite imigambi yo kurimbura abandi. Bishobora kuba igitero kuri koze M23 irwanira ku mpamvu zumvikana, ariko bishobora no kuba kimwe nakubwiye style ku bitugu, kugira ngo nibayibwira caha igihe kitagoranye. Cyane, nkagushimira cyane Yves. Wakoze cyane.